kukhona lokungikhathatha kusihlalo ngema foreign nationals with IDs and passports. Ngicela minister ka Home Affairs sivumelaneni ukuthi akusihambeli kahle. Now uya emadolobheni la njengamanzini soya nakubona inhlangano impela uyadifuna singiseswadini la. Engabe thina nasifika kulamave abo singakuthola lula kangako labo matise nabo passport. Engike ngahlala emaveni angaphandle awutithole into dabo lula. Kukhona lokungekho kahle. Ngicabanga ukuthi asesibukeni ukuthi iphile loophole ikule system yethu. Mhlambe bese ngithi ke mhlambe umbuzo ngaba ukuthi what are the remedial measures that are being taken to plug the gap? Lokhu sesikubonile. Bengibuta ngale kaMhlonishwa Ndunankulu ngithi ukhona labafike ehhovisi bathi kamanzini nasembabane bakhona bosomabhizinisi labathide betive letithide vele nje abathinzeki baze bathi kamanzini kunamathebula flats alingeni ngisho liphoyisa even la kaNgwane so sesenda a country within a country konakele kuphi Home Affairs sibambisa live ngiyati ukuthi Home Affairs utayikhomba embili ngangala ikhombe boba beboshifu nabo boba beboshifu kutafuna basibambise ngoba angeke kube use uhambe noma uya le emakhaya ukhanze my friend akhuluma Swati swa aphethe tonke izinto takhona nyalo siyelikhethweni takwendekani sitawugcina sikhanza tinwe leti tshelela kula ekhaya even la kaNgwane asokuhambe phela na uyele emaveni abo nawe wende kona lokho angeke kwendeke which means khona lokungasihambeli kahle.